Jeste li znali da je vrh Everesta sastavljen od morske vapnenačke stijene, što znači da je najviša točka na zemlji nekada bila na dnu oceana, da njegova stvarna visina raste nekoliko milimetara svake godine zbog toga što indijski kontinent i dalje neumoljivo udara u Aziju silom tektonskih ploča? I da iznad 8000 metara ulazite u zona smrti, gdje je zrak toliko rijedak da vaše tijelo doslovce umire minutu za minutom. Everest nije samo planina, to je groblje divova, stup vječne stijene i konačna granica između našeg svijeta i svemira. Pripremite se jer ćete danas otkriti 35 nevjerojatnih činjenica o krovu svijeta koje će potpuno promijeniti. 35. Zračna luka visoko među planinama. U selu Lukla u okrugu Solukhumbu nalazi se sićušna ali legendarna zračna luka Tenzing Hillary, službeno nazvana zračna luka Lukla. Njezina pista, duga tek 527 metara, naglo završava na stijenu s jedne strane i ponor s druge. Ova mala geografska točka, smještena u podnožju nepalskih Himalaja, glavni je zračni prijelaz prema Everestu. Zapanjujuće nije samo nagib piste od 12% koji pomaže u kočenju aviona, već i nadmorska visina. Zračna luka se nalazi na otprilike 2860 metara nad morem, što znači da su putnici već na većoj visini nego mnoge svjetske prijestolnice, prije nego što uopće započnu planinarenje. Fascinantno je da se ova zračna luka ne nalazi u velikom gradu, već u planinskom selu koje je prije samo pola stoljeća bilo praktički nedostižno. Ovdje počinje put prema nacionalnom parku Sagarmatha, gdje se nalazi južna padina Everesta. Ekstremna geografija Lukle čini svaki slijetanje milimetarski sklad plesanja između planina, oblaka i promjenjivog vjetra. Ovaj mali krajolik pokazuje da Everest nije samo izolirani vrh, već središte geografske mreže naselja visećih nad provalijom. 34. Granica koja prolazi preko vrha. Vrh Everesta ne pripada samo jednoj državi. Granica između Nepala i Kine prolazi točno preko najviše točke planine. Na kineskoj strani nalazi se autonomna regija Tibet, na nepalskoj strani okrug Solukhumbu. To znači da planinar koji dosegne vrh doslovce može imati jednu nogu u Nepalu, a drugu u Kini. To nije metafora, to je geografska stvarnost definirana graničnim sporazumima iz 20. stoljeća. Na sjevernoj strani pristup se vrši preko tibetanske visoravni, široke visoke ravnice koja je u prosjeku iznad 4000 metara. Nasuprot tome, južna strana penje se iz dubokih dolina i vlažnih šuma. Dva potpuno različita geografska sustava konvergiraju u jednoj točki. Vrh Everesta je u biti političko i tektonsko raskrižje, suspendirano gotovo 9 km iznad mora. 33. Najviše naseljena dolina na putu prema Everestu. Prije nego što planinari uopće ugledaju Everest, prolaze kroz selo Dingboche u dolini Imja, unutar nacionalnog parka Sagarmatha. Dingboche se nalazi na oko 4410 metara nadmorske visine i jedno je od najviših stalnih naselja na svijetu s sezonskom poljoprivrednom aktivnošću. Ovdje stanovnici uzgajaju krumpir i ječam na poljima, zaštićenim kamenim zidovima koji štite od ledenog vjetra koji dolazi s obližnjih glečera. Geografija ove doline je izvanredna. Okružena je prirodnim zidovima, vrhova viših od 6000 metara, a dostupni kisik je gotovo 40% manji u odnosu na razinu mora. Dingboche nije samo postaja za aklimatizaciju, to je primjer ljudske prilagodbe u ekstremnom okruženju oblikovanom aktivnim glečerima poput glečera Imja. Ovaj mali krajolik pokazuje kako prisustvo Everesta transformira cijelu okolinu u prirodnu. 32. Glečer koji se pomiče pod nogama. Na južnoj padini Everesta proteže se glečer Khumbu, jedan od najpoznatijih i najdinamičnijih glečera na planetu. Ova ledena rijeka spušta se sa južnog baznog kampa smještenog na oko 5364 metara i pomiče se nekoliko centimetara dnevno. Iako djeluje nepomično, tlo na kojem planinari stoje u baznom kampu doslovno je u stalnom pokretu. Najimpresivniji je Khumbu ledeni slap, kaotični dio gdje se ogromni blokovi leda, nazvani seraci, redovito lome i urušavaju zbog gravitacije i unutarnjeg kretanja glečera. Ovo područje mijenja oblik sa svakom sezonom, što primorava šerpe da svake godine ponovno osmisle putanju. Ne postoji fiksni put do Everesta. Geografija se neprestano preoblikuje, kao da planina aktivno brani svoj pristup.
31. Najviši bazni kamp na sjevernoj strani. Na tibetanskoj strani sjeverni bazni kamp nalazi se na oko 5150 metara i dostupan je cestom iz grada Tingri u autonomnoj regiji Tibet pod kineskom upravom. Za razliku od nepalske strane, ovdje vozila mogu izravno doći do kampa, prolazeći kroz široku i sušnu tibetansku visoravan. Iznenađujući je geografski kontrast. Dok je južna strana prekrivena glečerima i ledenim slapovima, sjever ima sušu i vjetrovitu, gotovo mjesečevu krajoliku. S ove točke Everest se strmo diže s visoravni, pokazujući svoj impozantni sjeverni lik. Činjenica da se može automobilom doći na visinu preko 5000 metara čini ovaj kamp jednim od najviših motoriziranih pristupa na svijetu planini ove veličine. Prije nego što nastavite, obavezno se pretplatite i ostavite lajka kako biste nastavili otkrivati čudnu i nevjerojatnu geografiju našeg planeta. 30. Planina koja i dalje raste. Everest nije statična struktura. Zbog stalnog sudara indijske i euroazijske tektonske ploče, planina se svake godine podiže nekoliko milimetara. Ovaj fenomen događa se duž glavne pukotine Himalaja, ogromne zone subdukcije koja se proteže na 1000 kilometara. Godine 2020. nakon nove zajedničke mjere Nepala i Kine, službeno je utvrđena visina Everesta na 8840 i 8,86 metara. Ovo prilagođavanje nije samo rezultat novih satelitskih mjera, već i posljedica potresa u Nepalu 2015. godine. To znači da visina planine može blago varirati zbog aktivnih geoloških i seizmičkih procesa, što Everest čini doslovce živim vrhom. 29. Najbliža točka svemiru. Iako je Everest najviša planina iznad razine mora, nije najudaljenija točka zemlje od njenog centra. Taj naslov drži vulkan Chimborazo u Ekvadoru zbog ekvatorijalnog izbočenja. Međutim, Everest ostaje najviša točka mjereno od srednje razine mora, smještena na sjevernoj hemisferi blizu tropika Raka. Njegova točna lokacija, otprilike na 27 stupnjeva 59 minuta sjeverne širine, stavlja ga u pojas gdje su suptropski mlazni tokovi svakodnevno sposobni donositi nalete vjetrova bržih od 160 km na sat na vrh. Ova kombinacija geografske širine i visine stvara jednu od najneprijateljskijih atmosfera na planetu. Tako, iako nije najudaljeniji od centar zemlje, 28. Glečersko jezero koje prijeti dolini. Jugoistočno od Everesta nalazi se jezero Imja Cho, formirano otapanjem glečera Imja. Ovo jezero, nepostojeće na kartama sredine 20. stoljeća, brzo je raslo zbog ubrzanog otapanja leda. Smješteno je na oko 5010 metara nadmorske visine, što ga čini jednim od najviših glečerskih jezera na svijetu. Problem je njegov potencijalni izljev. Iznenadni kolaps njegove morene mogao bi osloboditi milijune kubičnih metara vode prema dolini Humbu, ugrožavajući sela poput Dingboče i Pangboče. Geografija Everesta nije ekstremna samo zbog visine, već i zbog hidroloških rizika povezanih s klimatskim promjenama, koje u stvarnom vremenu mijenjaju krajolik. 27. Samostan u podnožju Diva. U selu Tengboče nalazi se najvažniji budistički samostan u regiji Humbu, samostan Tengboče. Ovaj vjerski kompleks smješten je na oko 3867 metara i nudi jedan od najpoznatijih pogleda na Everest i susjedne vrhove poput Ama Dablama. S ove lokacije Everest se ne doima samo kao izolirana planina, već kao dio prirodnog amfiteatra Himalajskih divova. Lokacija samostana nije slučajna. Izgrađen je na strateškom grebenu, zaštićenom od lavina i s pristupom povijesnim trgovačkim rutama prema Tibetu. Ovdje se spajaju sveta geografija i fizička geografija, pokazujući da 26. Jamiri. Zona smrti počinje na Južnom sedlu. Južno sedlo, smješteno na oko 7900 metara, označava početak takozvane zone smrti. Ovaj planinski prolaz povezuje Everest s Lhotseom i služi kao posljednji veliki kamp prije finalnog uspona na vrh sa nepalske strane. Geografski južno sedlo je izloženo ekstremnim vjetrovima, gdje je atmosferski tlak toliko nizak da ljudsko tijelo brzo propada.
Ovdje nema značajne prirodne zaštite, to je smrznuta pustinja visjela između dva divova. Ova specifična točka, više od samog vrha, predstavlja jedno od najneprijateljskijih i najopasnijih okruženja na planetu, fiziološku granicu obilježenu ekstremnom geografijom Everesta. 25. Balkon suspendiran nad prazninom. Na otprilike 8400 metara nadmorske visine, na jugoistočnoj grebenu Everesta, nalazi se mala platforma poznata kao Balkon. Ova točka, smještena na ruti koja počinje od južnog grebena sa nepalske strane, jedno je od geografski najstrategičnijih mjesta cijelog uspona. S ovog mjesta horizont počinje lagano zakrivljavati, a za vedrih dana mogu se uočiti deseci vrhova Himalaje, koji su poravnati poput ledenih oštrica, izranjajuće iz mora oblaka koje prekrivaju donje doline. Zapanjujuće je što ovaj Balkon nije stabilna formacija. To je pojas stvrdnutog snijega i izložene stijene, oblikovan sezonski vjetrovima brzinom većom od 100 km na sat. Na ovoj visini atmosferski tlak iznosi tek trećinu onoga na razini mora. Geografski gledano, to je jedan od najviših vidikovaca na planeti, ali i jedno od mjesta s najvećim pričecima ljudi tijekom odgovarajućeg vremenskog prozora, čineći ga prirodnim grlom. 24. Crna piramida južne strane. Na jugozapadnoj strani Everesta uzdiže se gotovo okomita stijena, poznata kao Crna piramida, tamni pojas koji prekida bijelu monotoniju leda. Ova struktura je dio geološkog sustava Makalangur Himal i sastoji se uglavnom od metamorfnih stijena izloženih ledenjačkoj eroziji i kontinuiranom tektonskom podizanju između indijske i euroazijske ploče. Fascinantno je da ova piramida nije samo tehnički izazov, već i vidljivi geografsku kontrast, čak i iz sela poput Namche Bazara. Njezina tamna boja upija više sunčeve radijacije nego okolni led, stvarajući lokalne mikrotermičke varijacije koje utječu na stabilnost zalijepljenog snijega. To je geološka ožiljak vidljiv u tijelu Everesta. Podsjetnik da ispod vječnog leda postoji stijena koja se svake godine podiže milimetar po milimetar. 23. Ledenjački trokut sjevernog grebena. Na tibetanskoj strani sjeverni greben povezuje Everest s Changcheom, stvarajući široki prijelaz na oko 7000 metara nadmorske visine unutar tibetske autonomne regije kojom upravlja Kina. Ovaj greben tvori nekakav ledenjački trokut gdje se konvergiraju ledene struje koje silaze prema tibetanskoj visoravni. Iz ove točke sjeverna strana Everesta diže se gotovo okomito iznad ledenjaka Rongbuk, stvarajući jednu od najdužih neprekinutih zidova na planetu. Geografski prijelaz je brutalno izražen. Prelazi se s relativno ravne visoravni na zid koji se uzdiže više od 3000. 22. Najbliži samostan Everestu. Na 4980 metara nadmorske visine nalazi se samostan Rongbuk. Smatra se najvišim budističkim samostanom na svijetu, smješten na sjevernoj strani Everesta, unutar Tibeta u Kini. Iz njegova položaja izravan pogled prema sjevernoj strani Everesta jedan je od najimpresivnijih na svijetu. Geografski, samostan se nalazi u suhoj i vjetrovitoj dolini oblikovanoj drevnim ledenjacima. Nedostatak vegetacije i širina tibetanske visoravni čine da Everest izgleda još kolosalnije jer se iznenada izdiže s horizonta. Ova točka pokazuje kako planina vizualno i fizički dominira okolinom. 21. mjesto gdje nastaje ledenjak Rongbuk. Ledenjak Rongbuk izvire izravno na sjevernoj strani Everesta i spušta se više od 20 km prema tibetanskoj visoravni. Ovaj ledenjak jedan je od najdužih u Himalaji i djeluje kao pravi ledeni rijeka koja odvodi nagomilani snijeg s viših strana. Impresivno je što njegov izvor leži odmah ispod gotovo okomitih stijena i ledenih zidova koji prelaze 8000 metara. Iz sjevernog baznog kampa ledenjak izgleda kao zaleđena autoput koja vodi ravno prema planini. Međutim, površina mu je puna skrivenih pukotina i nestabilnih morena, podsjećajući da
Everest nije samo visina. 20. Najduža sjena u zalazak sunca. Zbog svoje ekstremne visine i piramidalnog oblika, Everest u zoru i zalasku sunca baca trokutastu sjenu, koja se može protezati desetke kilometara preko Himalaje, s uzvišenih mjesta nacionalnog parka Sagarmata. Ova se sjena vidi kao tamno koplje koje probija slojeve oblaka. Fenomen nastaje jer planina izlazi iznad uobičajenih slojeva oblaka, stvarajući savršeno definiranu siluetu na pozadini atmosfere. Ovo iscrtavanje nije samo vizualno impresivno. To je izravan izraz njezine topografske dominacije nad okolinom. Nisu mnoge planine na svijetu dovoljne visoke da bacaju tako savršeno geometrijsku i 19. Amfiteatar doline Namche Bazar. Namche Bazar, smješten oko 3440 metara nadmorske visine u okrugu Solukhumbu u Nepalu, izgrađen je u obliku prirodnog amfiteatra izrezbarenog drevnim ledenjačkim procesima. Ova naselja je glavni trgovački centar Khumbu regije i jedno od najviših urbanih središta na svijetu s trajnom tržnicom. Izvanredno je njegova strateška pozicija na prirodnoj terasi, zaštićenoj od izravnog vjetra doline Dudh Khosi. S njezinih padina mogu se vidjeti neki od prvih odsjaja Everesta za vedrih dana. Polukružni raspored zgrada nije slučajan. On odgovara ledenjačkoj topografiji koja je oblikovala teren prije tisućljeća, pokazujući kako geografija Everesta diktira čak i lokalnu arhitekturu. 18. Rijeka koja izvire s krova svijeta. Rijeka Dudh Khosi, čije ime znači rijeka mlijeka, zbog bijele boje vode prekrivene ledenjačkim sedimentima, napaja se izravno topljenjem ledenjačkog sustava Everesta. Ova rijeka prolazi dubokim kanjonima prije nego što se spusti u niže dijelove Nepala. Zapanjujuće je da mliječna boja potječe od vrlo finih čestica usitnjene stijene, koju stvara ledenjačko trenje, poznate kao ledenjački brašno. To je doslovno prašina s planine suspendirana u vodi. Svaka kap koja teče Dudh Khosijem nosi mikroskopske fragmente Everesta prema Gangesu, povezujući najvišu planinu na svijetu s jednim od 17. oštri greben Lhotsea. Everest je povezan s Lhotseom preko južnog grebena, stvarajući planinski sustav integriran unutar Mahalangur Himala. Lhotse, četvrta najviša planina na svijetu, dijeli dio uspona do 7900 metara. Geografski, greben koji povezuje ove dvije planine je prava oštrica stijene i leda, viseća iznad dubokih ledenjaka. Ova točka stvara topografsku međuzavisnost. Ne može se razumjeti morfologija Everesta bez Lhotsea. Zajedno čine kolosalni zid koji dominira rubnim pejzažem između Nepala i Tibeta, tvoreći 16. Točna točka krova svijeta. Vrh Everesta, službeno utvrđen na 8840 i 8,86 metara nakon zajedničkog mjerenja 2020. između Nepala i Kine, nije široka platforma nego mali snježni domešćak širine tek nekoliko metara. Iznenađujuće je da njegova najviša točka može neznatno varirati ovisno o sezonskom nanosu snijega. Ispod tog sloja nalazi se stijenska podloga, pravi geološki vrh. U biti, krov svijeta nije široka ni stabilna površina, nego minimalni i promjenjivi izdanci oblikovani vjetrom, ledom i tektonskim silama koje ga i dalje guraju prema nebu. 15. Hillaryjev stepen i njegova promjena nakon potresa desetljećima je jedna od najprepoznatljivijih geografskih točaka jugoistočne grebene Everesta bio takozvani. Hillaryjev stepen, gotovo okomiti zid stijene i leda na oko 8790 metara nadmorske visine, svega manje od 60 metara vertikalno od vrha. Ova prirodna prepreka obilježavala je zadnju granicu prije somitalnog duma, te se nalazila točno na granici između Nepala i Kine. Tijekom desetljeća to je bio tehnički nezaobilazan dio, gdje su se alpinisti morali popeti na zid otprilike 12 metara visok s tisućama metara praznine sa svake strane. Međutim, nakon potresa u Nepalu 2015. brojne ekspedicije potvrdile su da se struktura drastično promijenila. Ono što je prije bio definiran stijenski zid pretvorilo se u strmiji i manje vertikalni nagib, vjerojatno zbog strukturnih urušavanja izazvanih seizmičkom aktivnošću. Ova promjena otkriva zastrašujuću činjenicu. Čak ni najikoničniji obilježja Everesta nisu trajna. Na gotovo 9 km visine planina je i dalje oblikovana
uzrokovana aktivnim tektonskim silama, a jedan jedini potres 14. Skrivena dolina Western Thumb. Između ledenjačkog slapa Humbu i zida Lhotsea otvara se široka i na prvi pogled blaga ledenjačka dolina poznata kao Western Thumb, čije ime na velškom znači dolina. Ovaj koridor nalazi se na južnoj strani Everesta, unutar nacionalnog parka Sagarmatha, te se prostire otprilike između 6000 i 6500 metara nadmorske visine. Na prvi pogled izgleda kao relativno ravna površina u usporedbi s ledenim kaosom koji joj prethodi, ali njegova geografija stvara ekstremni fenomen. Dolina djeluje kao golem solarni reflektor. Okružena zidovima Everesta, Lhotseja i Noptsea, toplina se koncentrira u njenom unutrašnjosti, stvarajući iznenađujuće visoke temperature tijekom dana, čak i preko 30 stupnjeva Celzija na suncu, unatoč nadmorskoj visini. To je ledena pečnica usred Himalaja, zračenje se odbija od bijelih zidova i pretvara ovaj dio u jedan od fizički najzahtjevnijih dijelova rute, gdje opasnost nije samo ekstremna hladnoća. 13. Tibetska visoravan kao postolje diva. Sjeverne strane, Everest ne izrasta iz duboke doline, već s prostrane tibetske visoravni, jedne od najviših visoravni na planetu, kojom upravlja Kina. Ova visoravan ima prosječnu visinu iznad 4500 metara, što znači da čak i prije početka bilo kakvog tehničkog uspona, teren je već viši od većine vrhova u Europi. Impresivan je topografski kontrast. Everest se uzdiže otprilike 3300 metara iznad već iznimno visoke površine. Iz područja blizu Tingrija, planina izgleda kao da izranja iz kamenog oceana gotovo horizontalnog oblika, pojačavajući njezinu vertikalnost. Ova konfiguracija pretvara sjevernu stranu u jedan od najimpresivnijih zidova na svijetu po pitanju vidljivog pada. Nije samo najviša planina, već toranj koji se uzdiže nad najvišom visoravni na planetu, multiplicirajući svoju geografsku prisutnost. 12. Nevidljiva pukotina ispod južnog baznog logora. Južni bazni logor Everesta, smješten na oko 5364 metra u Nepalu, nije izgrađen na čvrstom stijenskom tlu, već na samom ledenjaku Humbu. To znači da šatori, kuhinje i unutarnje rute logora leže na masa leda koja se neprestano mijenja. Ledenjak može pomaknuti nekoliko centimetara dnevno, stvarajući pukotine koje se polako otvaraju i zatvaraju ispod naizgled stabilne površine. Svake sezone ekspedicije moraju u potpunosti rekonfigurirati raspored logora, jer se teren mijenja. Ne postoje stalne fiksne koordinate. Čak i tijekom jedne ekspedicije mogu se neočekivane pukotine pojaviti ispod struktura. Geografski, to je jedno od rijetkih privremenih naselja na svijetu koje se stalno pomiče, kao da mala privremena naselja plutaju na smrznutoj rijeci koja tiho teče niz planinu. 11. točka na kojoj se susreću 4 diva. U regiji Mahalangur Himal Everest nije izoliran. Dio je kompaktne jezgre Osmomilasa. U relativno malom radijusu susreću se Everest, Lhotse, Makalu i Cho Oyu, 4 najviše planine na planetu. Ova koncentracija događa se na granici između Nepala i Kine, stvarajući jedan od najekstremnijih skupova visina na zemlji. Iznenađujuća je relativna blizina ovih kolosalnih vrhova. S određenih visokih točaka Khumbai može se vidjeti više Osmomilasa u jednom panoramskom pogledu, što ne postoji u nijednom drugom planinskom lancu na svijetu s takvom gustoćom vrhova iznad 8000 metara. Geografski, ova regija predstavlja vertikalno srce planeta, gdje je tektonska kolizija dosegnula svoj vrhunac, uzdignuvši ne jednu, nego nekoliko ogromnih kula u iznenađujuće kompaktnom prostoru. Ne zaboravite se pretplatiti i ostaviti like kako biste nastavili otkrivati nevjerojatno. 10. Završni kuluar na sjevernoj strani. Na tibetanskoj strani Everesta postoji uski i strmi kanal poznat kao Veliki kuluar, smješten na sjevernoj strani iznad 8500 metara nadmorske visine. Ovaj koridor leda i stijena dio je povijesne rute koja vodi s ledenjaka Rongbuk unutar autonomne regije Tibet u Kini. Izdaleka kuluar izgleda kao jednostavna usjek u zidu, ali pri približavanju otkriva se kao nagnuti lijevak koji koncentrira pad stijena i nakupljanje nestabilnog snijega. Impresivna je njegova geografska pozicija. Nalazi se točno ispod vršne piramide, što znači da se svako odvajanje u gornjim slojevima može usmjeriti izravno na ovo mjesto.
To je prirodni prolaz gdje gravitacija djeluje bez prepreka. Na ovoj visini zrak je toliko rijedak da svaki korak zahtijeva ogroman napor, a teren se mijenja sukladno godišnjim uvjetima. To je jedan od posljednjih prirodnih filtera prije krova svijeta, vertikalna pukotina, koja izgleda kao da dijeli 9. zlatni trokut Kumbe. U srcu nacionalnog parka Sagarmata postoji gotovo savršena vizualna formacija, sastavljena od Everesta, Lhotseja i Noptseja. Iz određenih visokih točaka blizu Kala Pathara, ove 3 planine stvaraju monumentalni trokutasti obris koji dominira horizontom doline Humbu. Ova je poravnanja rezultat milijuna godina tektonske sile i diferencijalne erozije. Iznenađujuće je kako ova konfiguracija stvara optički efekat prirodnog zatvora. Western CVOM je zarobljen unutar ovog zida divova, funkcionirajući kao ledeni amfiteatar zatvoren vrhovima koji daleko premašuju 7800 metara. Geografski, to je jedan od najupečatljivijih prirodnih okvira na planetu. Ne radi se samo o visini, već o prostornom odnosu. 3 diva u gotovo savršenom kutu pretvaraju južni pristup u monumentalni koridor stijena i leda. 8. Kalapatar, najpoznatija vidikovac Everesta. Na 5545 metara nadmorske visine nalazi se Kalapatar, kameni vrh nasuprot Everestu u Nepalu. Iako nije tehnička planina niti osmomil, postao je najpoznatija panoramska točka za promatranje vrha. Ovdje se kut pogleda omogućuje jasnu vidljivost jugoistočnog grebena i vršne piramide, što nije moguće iz samog baznog logora. Fascinantno je da se, paradoksalno, najbolji pogled na Everest ne dobiva s vlastite baze, jer Nuptse blokira dio izravnog pogleda. Kalapatar pruža dovoljnu visinu da se nadvisi ta topografska prepreka. To je savršen primjer kako sekundarna točka, relativno mala u usporedbi s okolnim divovima, može postati konačna promatračnica najvišeg mjesta na planetu. 7. Vjetar mlaza iznad vrha. Vrh Everesta nalazi se u pojasu kroz koji često prolazi suptropski mlazni tok. Ovaj zračni tok, koji može prelaziti brzine od 200 km na sat, prolazi gornjom atmosferom i udarajući izravno u vršnu piramidu veći dio godine. Planina tako postaje fizička prepreka koja prisiljava vjetar da se razdijeli i zaobiđe vrh. Satelitske snimke pokazuju tragove snijega koje horizontalno nosi vjetar s vrha kao da je gusta dimna stup. Ovaj fenomen nije stalno prisutan, ali kada se dogodi, pokazuje izravnu interakciju između ekstremne topografije i globalne atmosferske dinamike. Everest ne mijenja samo krajolik, on mijenja protok zraka na kontinentalnoj razini, postajući točka trenja između površine planeta i atmosferske cirkulacije velike visine. 6. Ledena dolina Imja i njezina ubrzana transformacija. Dolina Imja, jugoistočno od Everesta u Nepalu, jedan je od najdokumentiranijih primjera povlačenja ledenjaka u Himalaji. Komparativne fotografije pokazuju kako se ledenjak Imja povukao stotinama metara u nekoliko desetljeća, ostavljajući nestabilne morene i proširujući jezero Imja Cho. Geografski, ovaj proces preoblikuje reljef doline. Gdje je nekada bio kompaktan led, sada postoje labave kamene površine i novi tokovi otjecanja. To je prirodna laboratorija za klimatske promjene na velikim visinama. Everest kao najviša točka sustava djeluje kao akumulator snijega, ali ledenjaci oko njega jasno pokazuju da planina nije izolirana od globalnog zagrijavanja. Njezina neposredna okolina 5. Kangshungski greben na istočnoj strani. Istočna strana Everesta, poznata kao Kangshong, jedna je od najmanje posjećenih i najudaljenijih strana planine. Ova strana se naglo uzdiže iz doline rijeke Kangshung u Tibetu pod upravom Kine. Za razliku od klasičnih južnih i sjevernih ruta, ovaj zid je divlji, izoliran i tehnički zahtjevan. Impresivno je gotovo kontinuirano strmo podizanje od više od 3500 metara od doline do vrha. Iz doline, planina izgleda kao kompaktan zid stijena i leda, bez pristupačnijih koridora kao na drugim stranama. To je jedna od najstrmijih strana bilo kojeg osmomilasa. Geografski, predstavlja Everest u njegovom najsirovijem i najmanje izmijenjenom obliku, zid koji i dalje čuva veliki dio. 4. najviša točka u slivu rijeke Ganges.
Everest, lokalno poznat kao Sagarmata u Nepalu, dio je hidrografskog sustava koji neizravno hrani rijeku Ganges. Otopljen led s njegovih ledenjaka teče u Dud Kosi, koja se zatim uklapa u sustav rijeke Koši prije nego što se spoji s Gangesom na sjevernim ravnicama Indije. To znači da je najviša točka iznad razine mora unutar golemog sliva rijeke Ganges upravo vrh Everesta u Nepalu. To je iznenađujuća geografska poveznica. Voda koja pada kao snijeg na krov svijeta može završiti putujući tisućama kilometara do Bengalskog zaljeva. Planina nije samo izolirani vrh, već daleki izvor jednog od najvažnijih i najnaseljenijih. Treći. Sjeveroistočni greben kao zračna granica. Sjeveroistočni greben Everesta, koji se u potpunosti nalazi na tibetanskoj strani Kine, djeluje kao prirodna razdjelnica zračnih masa. U određenim uvjetima može se vidjeti kako se oblaci nakupljaju na jednoj strani dok druga ostaje relativno prozirna, zbog temperaturnih i tlakom izazvanih razlika koje uzrokuje ekstremni reljef. Ovaj greben, koji nadvisuje 8000 metara na nekoliko dionica, funkcionira kao oštrica koja reže atmosferski protok. To je nevidljiva granica koja razdvaja trenutne mikroklime na udaljenosti od 100 metara. Tijekom istog dana jedna strana može iskusiti uraganske vjetrove, dok druga pruža prozor. Druga, vrhunska piramida i njezina gotovo savršena geometrija. Konačni oblik Everesta, promatran s juga, je gotovo simetrična piramida. Ova geometrija nije slučajna. Rezultat je ledenjačke erozije, koja je isklesala njegove glavne grebene, ostavljajući šiljastu strukturu koja maksimizira izloženost vjetru. Zapanjujuće je da ovaj oblik omogućuje da se snijeg ne nakuplja ravnomjerno na vrhu, budući da vjetar stalno nosi labavi materijal. Zbog toga je pravi vrh obično prekriven relativno tenkim slojem snijega na čvrstoj stijeni. Ikonični silueta Everesta, prepoznatljiva širom svijeta, izravna je posljedica geoloških i klimatskih procesa koji su oblikovali planinu do te gotovo savršene figure. Prva, krov planeta u točnim koordinatama. Najviša točka Everesta nalazi se otprilike na koordinatama 27 stepeni 59 minuta 17 sekundi sjeverno i 86 stepeni 55 minuta 31 sekunda istočno na točnoj granici između Nepala i Kine. Ova lokacija smješta ga u srce istočnog Himalaja unutar podniza Mahalangur Himal. Nije samo najviša planina, to je najviša topografska točka iznad prosječne razine mora na cijelom kopnenom dijelu zemlje. Doista zapanjujuće je da ovaj mali kupola stijene i snijega, promjera tek nekoliko metara, predstavlja apsolutni kraj prirodne visine na planetu. Ne postoji ni jedna druga točka viša do koje se može doći pješice bez napuštanja kopnene površine. To je gornja granica kontinentalne kore u kontaktu s atmosferom. Malena točka na karti koja ipak definira vertikalni maksimum cijele svjetske geografije. Nakon što ste naučili ovih 35 geografskih podataka o najekstremnijoj planini na svijetu, recite nam, jesu li vam možda rekli neki drugi lažni podatak koji želite opovrgnuti? Ostavite svoje odgovore u komentarima i vidjet ćemo koliko nas je odabralo isto. A govoreći o izboru, najbolje što možemo učiniti jest pogledati video na ekranu. Tako ćemo postati pravi stručnjaci za svjetsku geografiju, ali prije nego što odete, ne zaboravite se pretplatiti i kliknuti sviđa mi se, kako bismo zajedno nastavili